başından başlап эле эмне эле болуп атасың деп ушу мени постоянно эле ушу нерв болуп эле өттүкчү эмес белем. Ошонун баардык себеби бар болчу. Мындан башка да 3 кылмышым бар болчу. Эч кимге айткан эмесмин. Тоже ушундайбы? Кайча ана болуп койгон, кайсы жылдары? Эң биринчиси эркайдын кичинекей кезинде болду. Кылган нерсем дайыны чыкпайбы, ушинтип эле журтумга көрдүңүз го. Мунун баары эми менден болбосо да кечирип коюңуз. Ушундай болуп калды. Ушу урагымда карман албай турушум. Баары жазамды алышым керек, Кудай көрүп туруп да кое бербейт экен да болчу. Ичимде жүрүп, уже башымдын ичи болбой калган да. Ошондо билдирип, ошондой жооп бербейт белең ана? Жооп берем апа. Эми жооп берем. Сен кандайсың ай? Ошо бирөөнү айткан кайра токтолот белең, эмне болду сага? Ушундай өзүмдөн тышкы кебетем эле калбаса ичимдин баары жок болуп кеткен. Апам айтып бердими? Мен айткан жок. Айткан жок. Мирзамен кылмыштарым бар болчу, мен жашып жүргөм. Билесиңби, ушу постоянно эле нерв болуп эле, ашуур эле, ушинтип эле өзүмдү өзүм таба албай эле, ушинтип эле кыжалат болуп, билесиң да эмне? Аны? Жок, мирзачы. Мен тазалап чыгай, балдарыма залакасы тие электе, ошо өзүм менен өзүм тазалап чыгай берсин. Ойлобой өмүр бою кетип калат деп илебачы. Антибиотикте жүрөгүмдү эзе берме. Ооба. Что? Бирок мен ушу Сучасың? өзүм музыканы айтып берем. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Баардык экспертизадан өткөн чыккан бүт бар деп. Экспертиза дайындалган бүт бар менен, ДНК бүт бар тасталган. Мен чынырсам. Ошо жашып жүрүп эле эч мен уже башымдын ичиндечи. Башым Болбой калганда макем азыр бүт эметтим да. Эми мен азыр турмадамын, бирок мен өзүмдү жеңил сезем. Чан. Өзүмдүн колумду өзүм карай албай, бетимди карай албай, ушинтип эле жүрдүм. Өзүңөр деле байкап жүрүңөр го. Же тамактын даамын билбей, же жашоонун баркын билбей эле. Жок, бизге Кан кое бербейт, мырза билесиң. Кан эч качан. Көк машинаны айдап жүргөндө мырза билесиң, бир жолу. анда ошо эркектин кичинекей болчу канча да эле. Свитерим бар болчу, билесиңби, билбейм, эсте албайм. Билем. Билбетишим кич эмес, билем. Кара билбетишим билбейм.
toprak çağın olup kelip, batkak olup kelip, önümde oldu. Başına tılıp kaldı. Ошону айттым мен эске албай койдум. Rıza bunun bağırken şimdi sen karasam ben de çınında var etip kıldım dersi yaşayıvereyim demiş. Fakat tazalan çıkmaya çağırdım. Sen markım senin ballardan, sulardan çıkar salmasın. Çıktayım Rızaca. Ömürde konuşalım ister. Niye kaldın şu? Niye kaldın? Ben sen bilesin. Ben şundayla cevap oldum. Rıza sen altınsın. Borcumuz kaçtı be. Ankara'ya gireyim diyorum, geçiştireye alıp konak. Bari taksı bolu, sana var bildim şunu. Haydi advokat Calday'dı, senin Calday'a gitsin. Kaysın momentte böyle olsun. 2011 bayağı Akmaş'tan ayıp Allah'ımız klasik yok ya. Nan ayıp çürüp bana giyinde Almaz kalmış bilesin mi? Mercedes. Men to'xtab oldim. Şimdi biz to'xtab olamiz. Mirza qanday o'lbay ekanman harakat qildim. Men qarantib shuncha yildan beri men o'zimni o'zim ko'zgudan qaragan sayin seni qo'lim qurib просто qabul olgach men tozalab chiqaman. Chiqaradi deysanmi? Bu ish bitib shu yerdan qoldi. Mirza просто qabul olgach men kechirdilar. Tuğanlardan kahraman geçmişler. Kırsa. Çürümlü testanlı bir ağaç. Çürümlü testanlı özüm karma. Çıfaktı oyuncaç. Sizlerine alıp hazır. Çürüm vardı. Mağazaca şu kavgalıklar var. Birinci yaşında okumasını bilen baştalarım ben geç. Taksalat etmişimiz beri şimdi okulken Jiddi vokzalcaktan infeksiyonlu ben sıcaktan klinik sıçmışım. O parkta ödeyecek. Baydı. Neydi arayacak. Polio açtı bakın içimde var. Andan giyin kisi olsa bunu da gençler yuvarlak Mirza'ya sağlıklı etkinliğe nakır aytıp koymuş. Bu padromasını aytalanca. Birincisi Rıza, ikincisi Kaysın. İkincisi de yani bayağı Mercedes'le aynen çürgünde olduğunu bayağı koyu daha böyle etkin. Allah'ın yazıkı 14. yılda seni demez mi? 14. yılda Cenab-ı Salyanov. Аны сен қалыс қайдан тап жүресің ал деген тетек чоңдырыңмен жүргенім саған деп шықты. Taksiye gelip oturganım hiç. Çıntarımda akçası var mı çıkınıp var. Bir paçka. Şu akçanın ayının içinde yok kaldı. Ақшасын аламын деп пе? Қағаз қалып olған ақша болды şimdi. Bilgenimiz mi işte. Қандай екенmiş. Ал ақшасын алып қызды тастап кетті. Ал ақшасын не қылды? Көргенде көрді. Bilgenim aynen şimdi. Ошо жылдыган салда анан ошол өтпөй, анан бообуз үчөө Yok da bilmedim. Al başka alacağında televizyona çıkanımız benim nazım yaptı ortam var. Şuradakilerin vardı. Kaçıp doğanlar geçirmese de özünün önünde alıp ben açım gerek. Ne yapacağız ama çayın yapacağız. Sırayla ölçümüz biriniz. ошондой айтсам. Balan nereye olatasın diyor. Sırayla ölçümüz biriniz. Kolumdu жусам же колум тазаланбайт. Айылды салмактар менен сүйлөшүп баасын чаап сатып биртигин коюп берсеңиздер. Ага бир нерсе ачып алгыла.
магазин жабыркан айлығы бар бағына